nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakatano matuku 17 mwini wa thandatu mwaka ni wa 2022 bati alite methenya 54 tutwa isi unyumbani munene matuku 9 mwini wa nyanya mwakani na indi tukumbanisye Mauvoo makonetie unyumbani ondumwe na Mauvoo angi kuma ile mbetani ya ukamba ondumwe na kana isioni ingi sia nthi ya Kenya twambo kunengelelea tukumbanisye kwa ukuvi ala tukumbanisye ni vamwe na Tongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kutambuka kitui cha ithio kukunia maleve ngwatanio ya Azimio Oka. Ngwatanio ya Azimio Oka kutambuka kaunti ya Murang'a na ya Kenya Kwanza itambuka kisioni cha Western wende ya kuiva asya mwene ndi kuelekela unyumbanini tuendete. Amwema atitima chama maendeleo chap kuende ya kukunia maleve ngwatanio ya Azimio Oka onaitina wa mutongo iwo kuthami ya Kenya Kwanza. Na ene ndi kauntini ya Mombasa kuendeka methi we memedho itina wakumbuka kwa uwa Deg Fever. Vilingi wa Mauvoo ni na udhocha nyenita wa Robert Mutuku na Sharon Ndinda ni wewe kutwalila Mauvoo kwanzia ya Meko. Ndongoi ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka vamwe na ndongoi kuma chamani cha Wiper matwa isianda mboka sia kukonia maleve mukitei wa kivila cha Usumbi ngwatanioni ya Azimio Oka Raila Odinga bala Kalonzo ainena na ine ndi sokoni waikutha wawetakana itambia yake ya kulika ngwatanioni ii ni yetete ndai ya nene kwamba ya mukamba nukutetheka ona uyo vo Kalonzo ni wethi wanaivinda yomo ya kunena na ine ndi sokoni waikutha itina wake kwithi wa atianite na muyumbe wa kitui cha ithio Rechoka Kinyamai vala monania kulea kwithukisya Kalonzo mayenda kaki evetange kuma umbanoni usu Onesmus Chalo ni watumbanisa livoti Dongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wethi wanavinda yomo kunena na ene ndi sokoni waikutha ula wikitui cha ithio kaunti na kitui kavindani kale vikite sokoni usiku kunia maleve ngwatanio ya Azimio One Kenya Alliance itina wake kwithia etambani itina muyumbe wa OU wakilio mbunge Rechoka Kinyamai wa chama cha Jubilee na ula inende alame vikite umbanoni umona nyakulea kwithukisya Kalonzo mayenda kaki evetange kuma umbanoni usu na kwenda mukiti wa kivila cha kilio mbunge kiu na chama cha ODM Onesmus Mumo King anengo mwanya hanene namo. Kalonzo na uleta manita ndongo ikuma chamani cha Wiper ni walasimika kuunga mioneni wake amunenge buketi wa kivila ki na chama cha ODM Onesmus Mumo King anene na NND nikenda kwithwa nevinda ivuthu ya kunena na NND. Mumo King na nitako mheshimiwa ni kugocha bana mheshimiwa Kalonzo Musyoka ndio mwenye tutembelea serikali ni ya Azimio inayopita Raila Amolo Odinga tukamsumbe kaneva mheshimiwa Kalonzo Musyoka na kaneva itina wa Kalonzo kumunenge mwanya mukiti wa kivila ki Onesmus Mumo King ni wethi wanevinda ya kunena na NND maikutha na alama onanya kulea kuendeiwa ni uthukumi wa muyumbe wo ula withito ekivila ni vandu vailungu ya miaka 10. Kalonzo ni wakulia mbaya mukamba kukwata kwako mukiti wa kivila cha Usumbi Raila Odinga vala wawetakana mbaya mukamba ikatethekia serikali ni ya Raila Odinga nake minista munene serikali ni isu Kalonzo ni waweta no kusukumia serikali kuikithia enende alama nengania mionda yono kana kwa thukia waki wa lelo munene wa kitui kibwezi wakwe ni maibwa na nikasema nitamtafutia Raila kura kila mahali Kenya tuzuie maisha ya Kenya lakini kwa hiyo Kenya wajue wanenge mukamba dai Onawe avo Kalonzo ni wakunea maleve ula wa igavana wa mbe wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makao Malombe wa chama cha Wiper vala waweta gavana wa Charity Ngilu Tonome Masemba akwithia mutia waki uteti wa kaunti ya Kitui kati wake na gavana wa tene Julius Malombe wanaende na kulelembanya
Kalonzo ekwatianite na ulona munyuvitita munini wake Sunguli seneta wa kaunti ya Kitui na kukiwambua na ndongo ya kauntini ya Kitui Irene Kasalukatu wa Tongwe ange alama kunia maleve ngwatanio ya Azimio One Kenya Alliance. Vote Vilingi wa Mauvoo kuma Kitui cha ithio kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Tuithanuka ngina kisiwani ni kana muvea wa uima wa mwi kaunti ya Mombasa niwaweta kumbuka kwa wau wa kwituwa na wau wa ikua ya deg na kwenda mwene ndi ethiwe emetho kuyanana na uvisa wa uima wa mwi kaunti nisu Pauline Oginga ni kanandu alame na wau wa kwituwa ni mbe wa nkilinyanya na maana thanthatu bala uvinyite siana nini kwa wingi na wau wa deg winandu maana mwonza. Angelina Muse ena Mauvoo. Na ofisa wa mwene ndiva kaunti ya Mombasa Pauline Oginga ni kana andu alama kwati tu ni wowa kuitwa nengili nyanya maana thanthatu na miongo ina na nyanya vala wenda enendi mavikie kuisuvia kwa kuikiria kana ni maya leo mutheu wavamwe na kuikiria utheu misieni kwao. So we are currently requesting residents to emphasize on the need to use safe water for drinking. We are reaching out to partners to see how we can go again and distribute aqua tabs within the community. But we also have tanks that we are distributed that people can use for safe drinking water. Wana uwe vo wa dengu fever na ula weta weni mbua ni waweto kuidhwa wangelekete kuma andumana ana nginya andumana muonza vala uvisa uwa kule enendi mavikie kuvuvandawe sioni ila kiwu kiesi ya nikana kuisiane na wau. Hiyo hatuwezi tukanyamaza kama idara ya afya. Tunajaribu kuhimiza wananchi wa Mombasa mali unapokaa pale kazini, manake ukiangalia hizi kesi za dengue fever huwa tunapata ni watu wanaumwa na umbu mali wanafanyia kazi. Ukiangalia ukiingia maofisini kuna zile sehemu zile zimejificha vificha. Kwa hivyo tunahimiza watu wapige dawa kule ndani, watu wavae nguo za kufunika miguu, watumie mosquito repellents za kufunika mikono, lakini kando na hayo hakikisha mazingira yetu ni safi. Ingine walesekana serikali ya kaunti ni ikite malonyo mwanya kuikiria kana ni molanga wau ayenda enendi mavikie kuikiria utheu ndini wa mawethi ululukomo. Ni uneni ula kwa chokuoko ni director wa mwene ndi kaunti ni Dr. Salma Swale haikule enendi mavikie kuikiria utheu ni kana kuisiane na mawau ma muthemba u. As the chief officer has said, please, for dengue, just make sure the containers in your houses are closed. Do not leave them open because that is where the mosquitoes are breeding. These are simple measures we can take at home and prevent some of these diseases. For diarrhea, just make sure we are drinking safe water. Wana uwe vo wa corona ni wawecha kuidhwa wangelekete kuma kilungu cha noti katono nyanya ginya kilungu cha inya katono ili yuluwa iya na yume wetano kui enendi mavikie kuwasia metalatala ya muveo umo wa mwi takudhamba moko na kulea kudhengeania. This means that people have relaxed so much and the cases are going up. We had all over about the warning on a fifth or sixth wave. And we can confidently say that the cases are now going up in Mombasa. What we really emphasize on is, please, can we start using the masks again? And can we wash our hands or stop shaking hands? Because people have gone back to shaking of hands. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Muse. Amwe matati alameungu wa chama cha maendeleo chapchap kuma Kibwezi alamatanga site kwithwa meungu ngwatanio ya Azimio Oka
wathukanu na mutongoi wa chama ki Dr. Alfred Mutua ula wathamiie Kenya Kwanza ni matwaisya uteti wa kukonia maleve Raila Odinga wo dini ya Ngũ Masumba maiweta Odinga tabo wina mwolo tomwithianu wa kutongwesya nthi ya Kenya. Matongwe we ni mukitei wa kivila cha uyumbe kibwezi cha uthuloni wa SUA Mwengi Mutuse atetiani maweta manifesto ya ngwatanio ya Azimio Oka tayoye na utonyi wa kuvucha ukwati wa nthi ya Kenya wamwe na ula wa mwene nthi Otondo Kennedy Mulinge ukuelesya. Wale ambao tunaomba viti katika chama cha maendeleo chapter tunaunga mkono baba awe rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Itina wa kuweta kana maiku wate ya mutongoi wa chama cho cha maendeleo chap ndakitali Alfred Mutua ngwatanio ya Kenya Kwanza na kutangaza wandani tameo kwa tambao mutongoi wa ngwatanio ya Azimio Oka Raila Odinga masemba ni makivila cha usumbi wa nthi ya Kenya wakilimo vitu atongoi amatongoi ni mukiti wa mbunge wa kibwezi tuthuloni wa SUA Mwengi Mutuse ni matongoi si uteti wa kuiva semba ya mukamba kuungama itina wa Odinga masemba ni makivila cha usumbi wa nthi ya Kenya uneni ni wo maithingilela muvango wa ngwatanio kuikithia manthio kuma misila mevini vamwe na alama misi na ukwati ni meananywa kisomo Numo mbethukese nursery, primary, secondary mpaka university degree ya mbe ona uniform ikawane serikali. Ngilitwa ndila mwe baabisi wa secondary lukambe na kuiba. Mbethukese ndo baba. Uniform kwa ngilina makana kana uniform 1 hakuna tena. CBC ndazi ndo mwetwa kama mngetwe buku ya 120 page ila yano hakuna tena magata wa school ni serikali. Mutuse na ulengi ni umwakati wa alama nuvitwe kutongwa isitoti wa Azimio Oka ilembetani wakamba aiweta ni kwesila ngwatanio ni Azimio vala walanyo ula uende wa kisomo wa CBC ukalolo milioneka na kwa kamaniwa kuenana na inengo maundume ukonya kwa ilio kwa maunduma malelu kunengo na kwa mavalo maidhaka kati wa maundu wangi mekati wa lawe na utongwa wa Azimio mavanie kweka hedhi wa makoso utongwa wa nthi ya Kenya. Maembe na masungwa kwenda kwa factory mumbezo kesi factory ya ngato kwenda kwaka ni factory ya kwenda maembe na masungwa maka sobe ya chama kata wa London mandigeto made in Ngũ kana timwele ikenda muhimu yana kwa mbesa tika kwa naika umnyemuranga kakoka wa mayuma kakoka wa maembe maku na masungwa maku vala monini ama yoka kavinani kala watu isendambuka ya kitete wodini ya Ngũ Masumba Hilai County na Makueni Mwamba na MCA wa wodi 8 modhi maneno na uloi chamani cha maendeleo chap kati wa tongo angi halame chamani ki mawetani kuisela kilungu kinencha ndongo isia ukambelesi ya Azimioni vala kamba makawakwata maendeo halama na kosia kwa miaka 10 maka wa 2013 kibila cho sumbe nyuma aboneye Raila maka wa 2017 kule na viti osumbe muna abonete wo alo acho mwezi twa mkonea na kula zake ziyoyo najua alama oya kula zake to uliseni mombe kwa sana sumbeke na nyinyi saida la hilo kusumbeka letu mwatakula alama ya kwa sana mara ila na Azimio mambo na kwa Delivoti ya Motongo TV kuma Ngũ Masumba kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge mali ya latu munene yevo ikombe mavula itanda na miyo ingi ya nyumba nisi avudhwa ni mwaki wa kitai ula wavu kana wa vudha nyumba imwe ya mutumia wikala anduani ya ngengeta ila ikasinga sublocation Momboni location ukamba wa Masaku umo wa mwaki usundu na amanyikana na maofisa mavolisi mambisya ukunikili kuthiana kiko kiu wala nake mutumia uendeye na kuika ila atongoi kulikilela kate na kumotethesya na nile limongela ni watumbanisya Mauvoo kwenena na mutumia huku mavaa kwa ngalawa ngengeta kauntini ya Masaku nikana mwaki usua kana kavindane kala na ambao thiyo mantha kivalua vala waeleseka mali yake yonthe ni avuthovyo ni mwaki na umo wa mwaki usu kuvikia vundu na ambao maneka ne bao to ni wa ngengeta kwa jaina mukanendeta umantha kivalua na nende na wekula nene wa mbui wetwe ne kwa sami ne kuvete anondo kwa na umebala ne sembete na noka ne ndio banza bauzeki ndize mwagi wa umaba nondo ni na mugoba na dia na vinganga
nuwe abayanza mwakiundi zibala umano ndi tiyo yambe kubebwa beno mbengi abebiwo baya mwina wa anengiona mundu kwana ni obeba sio musio kana ndo ala medio OMCA onini moga mandeze sio nudu jibe ndo na ukoma kila kindu jonde ijabia ngwa nene ila nene sio mwe onuwevo atoini makwatiania vamwe kuvosya mwaki usu matumite muthanga na kiwu itina wa kuiwa ngayai na kuvika kisioni kiu nira wandambo kimwangangi wito nengengera nani ndukane wa wandeni ane uambu na malanza na thia iveti siwita ambu na igolia ija siambe ape nomba yake kuzizia nona sioki na zemba ngete mwene kulawo ntate thia ni sio vosya na kiwu na muthanga abu umozi wa mwaki ndo na maleka kumia yu mutumia u Simon Pius Muli kumuvangengeta nonde na kunya witano kwa silikali ondu mwana atongo ikivothukanio kumea utethio ni kana kumutethesya kutungia mali ya kila yavuthwa vyu ni mwaki. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumuvangengeta kauntini ya Masako. Mwandiki munene ngwatanioni ya siama sia kutetea thukumi kotu Francis Atwoli ni wakulia silikali yikie mawalanio alame kuitana mwene nthi na ngalama yuluya mikalile ila yende na kwambata kumana na thowa wa mauta ainena na andiki mama Mauvoo kauntini ya Kilifi. Atwoli ni wawetakana kuyanana unu ngalama ii yambatite ene nthi mahithi wa matonya ukwata chakuya kila muthenya otondu kuelesya. Kumalizia bila kuuliza serikali ya Kenya juu ya nyongeza na bei ya vitu. Kwa ajili ya wafanyikazi wa nyumbani, mishahara yao ni duni na sio hao peke yake, hata wale wafanyikazi wa mahotelini, wafanyikazi ambao wanafanya kazi zile za mikono na wafanyikazi hata wale wako katika zile area za ujengaji na wale wanafanya kazi zote, hata wale wana mishahara mikubwa sasa. Kukiwa kutakuwa na mambo ya nyongeza ya bei ya mafuta leo, kesho na kesho kutwa, mambo ya mishahara itakuwa ni hopeless na watu hawataweza kulipa nyumba zao na watu hawataweza kupeleka watoto wao shuleni na pia watu hawatakuwa na uwezo wa kununua chakula kwa ajili petroleum products zozote. Kama mambo ya bei ya nyongeza ya mafuta kwenda juu ina affect kila kitu katika maisha ya wafanyabiashara na wale ambao ni wanunuaji ama wanunuzi wa hizo biashara, wengi wao wakiwa wafanyikazi. Kwa hivyo tutamuuliza Bwana Ukur Yatan na yule ambaye ni acting minister wa mambo ya energy wakutane waangalie mambo ya nyongeza ya mafuta. Tunajua mambo ambayo iliyotokea kati ya Urusi na Ukraine, lakini ni lazima serikali iweke mikakati katika mipango yake ya kuwalinda watu wake ili hii bei inayokuja watu wasiwachiwe madalali ama wale ambao ni makatels kuumiza wafanyikazi na kuongeza mambo ya bei ya mafuta kila siku. Information ambayo tumepata hivi sasa ya kwamba wale ambao wanasambaza mafuta katika Kenya, wale wanaosambaza mafuta sasa katika Kenya na kuongeza bei ya mafuta ni watu wa Kenya kwanza. Sasa asisimame na kusema mnaona vile bei ya vitu inaenda, mnaona hii, na ameleta mtu mwingine kutoka huko kwetu, mchana analala, jioni anakula ugali, saa zote ni ugali, anaitwa Musalia Mudavadi. Yeye anasema usiku huyo anaongeza petroli, mchana anaongeza hii. Na yeye hajajiuliza, hajafanya research, ajue hizi companies ziko kwa mikono ya nani na ni nani alipeana license ya companies za kuleta mafuta nchini. Ni nani alileta? Uhuru na Ruto waligawanyana wizara ya energy ilikuwa kwa makono ya Ruto. Hata mtoto mdogo ukimuuliza atakwambia. Sasa William Samoei Ruto ambie wale madalali, wale makatels wake wasijaribu kuongeza bei ya mafuta, wafanyikazi na wananchi wanaumia. Aini tuikwatie kana silikali ni kuigwa kiyo cha mwene nthi nibiki ya ulelanja ngalama ya mekalile twambo thio mwavanini itusiokethete na Mauvoo mbengi.
ateti maende na kumbe kandumbe ya siasa na meba kube kuumboa kila mundu enuke na echake umwaki wa kwikunia maleve. I would be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time a presidential candidate. Barabara yetu itakutana tena. Sema Raila Odinga tosha mara ya tatu. Masinganike na makabuba vatengui kilomu ya kilile kuimba ngombo kuimangala ngaliko sionde mawadho alama tumia wa kweti ya kula mwambione wa ndenu no mamadha na wa ono munde. Tumetoka ofisi na sasa tunaingia kiwanja ya siasa. Kwa nyuma ya Uhuru Kenyatta ushindane na mimi. Tunataka vijana wanafanya kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Tusaidiane. Hii kitendawili tuweke yeye kwa wheelbarrow express mpaka Bondo aende abumzike. Tulitisika metele hongo maindie mete bilioni 3. Lini Kalonzo aliitisha pesa? Etela kila kiumetwe kitwae wandu ayoselabu. Hiyo ni ajabu sana, shame on him. Mutua na Charity Ngilo umiaisi asiemi balabe Kalonzo. We want Dr. Stephen Kalonzo respect. Ukweli ni Raila nunaleta sign. Haba teto ekaluki nikana Kalonzo ndakaone anything. Si huyo mtu amehangaisha Kalonzo. Weniwe saa kwizi wanamwanya wa uswani ya uteti kwa liku na kusisi ya unika hata na uteti weta mundu ova mwina mbaye yonde ya mukamba maendeo makisio matongo ya vwa muno ni siasa siya kisio nduane wodini iliombunge kaunti na nde yonde. Azimio ni vunguvungu, oka ni vunguvungu, na vunguvungu mbili zinaanza patikana kisheria kutengeneza vunguvungu kubwa. Kumana nake Erastus Kizoku Anzomo kilunguni cha ikumbi ya siasa kila watu mwakwambe ya saa 3:30 sio tuko va Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Vena huku thini tikwa ivinda yasa Olive Health and Nutrition Clinics twina usungi waku etu itama huku vathukanio tamutambuko thina wa malenyu kwambatwa ni nthakame sukali mathina marevu na itausianda kiunguia mathina manzia cia usiei thina wa kuema kukwata mwana kuthuwa ni sindu kana allergy mathina magikonde kati wa mauongi twina kliniki musini wa Masaku Kitui Matuu Mombasa Thika Meru na isio ingi cia nthi ya Kenya. Kwa mauvombe angi tuthokendini wa kliniki cha Olive Health and Nutrition Clinics kana unene na Dr. Mwangi kwisina mbani iya simu noti muunza 1433 ni na uthocha ingi twendeye na kumanithia ivindani mwene nthi wendeye uvinyika ni kwambata kwa maundu mamikalile ula unatuye AMC wa Kangundo ya kati na ingi wendeye kukitia kiwila kiingi John kana Moses Musyoka mita ni wendekethia atongo iva mwena serikali kulunga maundu amwe takuola koti wa sindu na kuikithia mwene nthi ndanaendeya na kuumia ainena kanane na kiti na wa utembea kusisa milati ya maendeleo na kunanania na ene nthi kisioni cha Mayoni na Mwisoni Kangundo mitaani waweta ethi wa milati imwe ya serikali noye kutuma maundu maliuka vaibata wa kumikalata na kuumisia mwene nthi ula wina ukwati monini. Ni muthenya munene ngai watu binguya tutoka ciana ithi citu ya ilete usomea ni tukuka tutungia ciana ithi citu mubea tutungia alimu mubea God bless you. Mai makabikie na moko bikio kwa makeko maundu manene kuliko thoa mauta nuna okelile yulu na thoa mauta ni wisikie kana niwo engine ya undu mekalile ya ko dunia ni onde yetha yilie economy ya dunia ye depend ya na thoa mauta undu ilie nundu ila mauta mambata
kila kindu nacho ichambata na muno kila ki kuumisia andu nundu akwitha mathoala me kwambata na alama mwane nthula wanthi nye kila ngulia silikali ni malilie kotila meutila malilie muno matunge ingi nthi nikenda wiseithia ni twasuvia mwene nthula wa kiwango cha nthi umunthi thoa mauta makuua ni wambatia almost kumavinda eli mutu ni umie yana wabika silingi maana eli na walilio kwati wa mwene nthi wa kawaida la wanthi ona yana kukwata kwa muthena ni vina na uyuko yethe amena misio o me ilite kuithia na etha yana ona ndakwata mutu atewa silingi maana ile ya kindu sukali akatho wachao muno akatho wachao ona kusomethia ciana akatho wachao kio chakwa kula kwi silikali ni kana tulilie nundu ninisi kwi ometalata la silikali tono kutumia etha kwi okoti cie kundu mekuwa mongelete wiseithia ni mathecia etha no projects mekwika cietha ituma bei kuiva kwa mathie kuyambata no ciambe kuungamwa kana ikatwa wombola ukethia ni twa kuno ciendu tuteo kuumisia mwene wa nthi nundu iki yondu kinge biene nisi ona kutongoecia aene nthi kuvikia kwitha kwibina nundu mundu ina nza mundu kwiwena una maiku ni wailite omantha bala ukukwatia utethio na utethio kwatio kwaku okwete kwa utulili atongo ibala batonekana twikiomea tusuvia mwene nthi kila ngwenda kunena ni kana ni ngwenda uthuthia atongoi alama za kwetwa isione sieke bathukanio malilie o kwisila utongoi ni wo ti lazima makeke project kwisila silikalini moene no kwosana na ene nthi makalili ono matono kubindwa kisio cho. Archbishop wa kanisa wa ABC Vandhi ya Kenya Dr. Timothy Ndambuki ni wenda ateti kaunti ya Masaku matwaisi uteti wina Mauvoo na elesekana kulea kwithiwa na umwe tatongo iva ukamba ni kutumite mbai ya mukamba itiwana itina kimaendeyo okamidani kaunake muteti wa kivila cha ugavana va kaunti ya Masaku mwandu wa vinyandeti ni wenda ati imake maikasi ya moloto kumana na kauwa kiuteti ula uende ya ukusiwa vala onake nsio kawaita ula kukitia ugavana wa Masaku waadhana kuitikilana na mausungio ma unyuvani tuenete. Daniel Mwangala nukuelesya. Archbishop wa makanisa ma ABC Vandhi ya Kenya na Afrika ya umiloni wa suo undu mwana ngaliko ya ethio Dr. Timothy Ndambuki ni wenda ateti alama ende na ukuna siasa kutwaya isia siasa cia Mauvoo na kukuna maundu nesa ni wenda umutuma heshimiwa maitu kenda mukune siasa nzo mukune siasa si Mauvoo mukune siasa si wendo atukukenda mwai wa nyanya kwacha na matuku 10 tuiketha tukwete tuketha tuyenda kwa makanisa kwa kana ithiene na kuona Kenya iende nesa. Uneni wa kindu kwa watumba ni mwandu wa vinyandeti muteti wa kivila cha ugavana va kauntini ya Masaku na tikiti wa chama cha Wiper ula wenda ate imake matika uye ona vanini nundu wakauwa kisiasa ula wende na mwikumbila na ilesekana ena mwikio munene kana kuosa kivila ki cha ugavana kwa kila walesekana kithethesio kimuka na ni mutabia maundu ala mwiya mainenwa koko mwikateleme. The truth will come out and the truth will set us free. Tuekumi ninyo wakiana wekumi nethea kwani wa sacrifice ye anda mwingo avyanza umevya na vekindu kitembewa kiki sio mundu kulea kuelewa system ila itumeawa sia kisomo penzi ya udhina degree na penzi ya udhina diploma nitakwate ania na mundu atelewa system yesu ni ukuilela sindu vigete chao ite maana nyendie ndo likabaumba ito etelai twetele the truth will come out and the truth will set us free. 2013 ndina ongamite 2017 ndio ongamite ni kwete Yesu ndiye kwete mundu varanake Francis Mwangangi na olo kutethyanisi na vinya kumantha kivila kicha ugavana va kauntini ya Masaku wakulia muteti wa kivila cha ugavana va kauntini ya Masaku kwithiwa na uteti wena uima na kunenga mwaitu ndaiya dimina. I'm seeing Sulu, I'm seeing Waita. We wish you well, dear. Again, we saw the Mama Waita.
no niona kaumo na ko masinga onuyo vondi ni wa usunge wake nzioka waitani waelesha kana ndena udhu na mwandu wa vinyendeti ndathana kana nuwenu kuendea na utwaisya uteti wena Mauvoo na kutasela siake vatenga vano. Siasa haina vita. Siasa haina vita. Na mwenzangu mheshimiwa wa Vinyandeti, hakuna mahali tumekosana all the years I have known you. Na hatutakosana kwa sababu ya siasa. Siasa itakuja na itaenda. Si ndio? Tufanye siasa yetu kwa njia ya kuheshimiana. Maneno ya jamii tuache nyumbani. Tuingie ground, tuuze sera, tuombe kura, wananchi wataamua. Si ndio? Tuyo kamba. Na tuaminecha na wetu kwa kwata ona vinya wa kisiasa. Bindi wa level ya national government. Mane na umbanoni wi mwanya wa makanisa ma ABC ula watawe kiwanzani cha Manza ulaiva Kenya Israel ukamba wa Masaku. Daniela Mwankela, Tongwe TV, kumwa kiwanzani cha ABC Manza, Kenya Israel kauntini ya Masaku. Kungi ni kana teti chamani cha UDA ilembetani ya ukamba meweta asindani mo alama vaniye kuitia ivela na mwavuli wa Azimio Oka ni maendeye kutwika milati ya serikali na enendi ni mailite kumalea kwa kuidhiwa maina mawadho makomuna mwenendi mekwete siama na ngwatanio kumamandhi ya ivela. Anastasia Mwendo ulaungamite kukitia uyumbe wa yata na UDA weta kana mwenendi wa ukamba no twite kunyuva muteti kuyanana na meko make na nicho kitumi mota ateti machama cha UDA ukamba mena muikio makethi wana utalo munene wa atongo yesakue. Otondo Benjamin Mwaka ukuelesya. Ona itina wa chama cha Wiper kutangasa kampeni mbyo ivilani la kwao yusi kaliloni ayumbe alame mulengoni wa munini wa President Dr. William Ruto Tamwala na Machakos Town County ya Masaku cha yata ni kingethi twekunu yete medho muno yumukti wa yumbe na UDA yata mwandu na stasi ya muthini mwendo weta Wiper no ikuendea na kovya o muno ni kuidhwa enendi mayata ni matuete mali saiti kila kuvangwa misingini asiama kana ngwatanio. Kivila cha yata actually mundu la wambisi kuka muno na ukuone kakanani wendete andu mayata muno na interest ya yata. Ai mheshimiwa William Samoei Ruto. Niwe wokite mbeni wa Kalonzo. Yukwitha Kalonzo kieso na ansia no kwenda kivila ki muno ondo kuchenda no wetu uchenda andu ma UDA yata tuenda Mutongwe. Na Wiper mayo kama tuye ai Wiper sijui nini. Wiper ndia izaida kivila yata. Na ndika akwata kivila yata. Jumwanike kula kuondea Azimio hisililo kamba nitatie kudhuthia hatetimo alame usindani ivela ivwane neta uyumbe makwatana na kuunga miomo wao kusindana na alama UDA. Mwandu na stasi ya weta uwenu wananyua wia na enendi ni malite kwesuviana na hatetia la Azimio yungamitie nundu o kavola kwa kavola ni maambiye kutuika milati ya serikali. Onama kwatana it is not worrying me at all. Kindu kecha bottom up. Pai mundu chumi okambani. Ndevo mundu tauna bottom up ukambani. Ona Azimio mako kamara yana. Payundu ituona kuchange kura ya William Samoei Ruto. Kenya kwanza to produce numbers mbinge muno kumo kambani. Anienda chuchutu siaisi andu maituma yata. Na andu maituma ukambani monde in large. Nundo na wai we ndiye kebela. We akura ya William netuovie. Oinge mwandu na stasi ya muthini ni wavo ya tongo ima UDA kaundini ya Masako Governor Alfred Mutua na mwene kivilo wa chama cha UDA Johnston Muthama mombe uteiva thukanyosio na kuthuku maimwe aiweta ki ni kikia vina uteti wa UDA na kuongela utalo wa kula sia UDA kaundini ya Masako o ndumwe na ilembetani ya ukamba. Inge ni wenda atiti chama cha maendeleo chap alamati alitenga alini ya Azimio kweka kwevithanya na kutavya NND kalaka uo meika ukia usinda ni muvyo wa atati ma UDA isione ilama umete. Mutua na mheshimiwa Muthama. Ingwatanio ni nzio muno ukethia twinena kindu kimwe na twina pandu twina kau. Nini si ngwatanio isu ni kwithabo. Na nini si pauni boto elekelete. Nye kila nisi ala menga likuwa ni ma chap wa menga likuwa ya mekia candidates maitu ala ma UDA mena mo katika ground. Na yunondo nende kampeni sikie kudhaiwa. Atati ni makulo medhuwe na Mauvoo na ndayotiti ni wo
Zama ya kuungamia nyumbani IEBC ivoya hedhiwa nguno kusima na rete ingi halama ende kunai chama oneni manzake na uteti wandu them. Andu waingi tuitekebila na mumia propaganda mbinge muno kana Anastasia no step down Anastasia nde kutekebila maithi maumia posters sia kwa mayananga billboards sia kwa lakini kila na ile tota byandu maitu maya takana kunima kura yata akayukengwa izyo ndani propaganda ndo tukaidiro ni IEBC nimekete ondo na ile to yuro kadhani ku report nikana mambisi investigations sio Dilivote Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ni Lovi yenita wa Benjamin Mwaka. Ni mubea Benjamin Mwaka nondo wa Mauvoo suna indi ni binda ya uteti na kila muteti okite na ilasi yake kila chabata niwe tawi mwene ndi ubukiye na umeki ya kithimini na kuona no ukavikia na ukotethia itina okumonenga kura yaku matuko kenda mwaini wa nyanya na indi bitikiletwe kile ngithi obau Vilingi wa Mauvoo nithi wandisi okethia ingi mwendo wa saa 3:30 nyenita wa Robert Mutuku na Sharon Ndinda atwalula Mauvoo wa kwanzia ya meko kwa oyu Tiwanesa. Inu ni Mutongo TV. Ila mundu watiwa ni mwendo wake ni undu withia wanachepa muno na nipo mundu wenda kutuwe kwa kwanzia ye mwanya ni usio andu mamusi anyanya opamwe na andu mangonda kumanyithwa kwa mituki yulu awalanio wa mathiko kondo kutethania na kuolangila musi wa mututia mukuo. Mutongo FM na Mutongo TV kwanzia ye mwanya nisi ukunenga ibuso ya kupikia andu onde kwa mituki wiki bwezi nena na Man Eagle nambane noti muonza ile dhambatu inya muonza emwe inya itano nyanya kana ubike ndukane yake ilani Man Eagle Electronics kambo wika ngundo natala nena na shila mwene nambane noti muonza ile itano inya muonza emwe noti muonza kana ubike ndukane yake ilani Unique Studios bakube na ofisi wa chief kana kungethanisia na ina